Gini asal buat jahat. Setan gerakkan otak kita suruh jahat. Akal kita gerakkan tangan kita, gerakkan kaki kita suruh jahat. Gerakkan mulut kita untuk bercakap. Macam mulut tu bercakap dengan korang lah. Tapi kan setan ni kita boleh pujuk baik-baik. Ikut peringkat nafsu daripada nafsu amarah, sikap sifat-sifat setan. Kelawamah, lepas tu mulhamah, mardiyah, radiah dan kamilah. Yang 7. Marah, lawamah, mulhamah, mutmainah, mardiyah, radiah dan kamilah. Nah, kamu kena naik, belajarlah kontrol diri tu. Sebab diri kita pinjam yo, tubuh kita pinjam yo, dan kubur semua hancur. Orang kaya mana sekalipun dalam kubur tetap yo bawa kain satu, kain